ateka makokunywa aka sting karungi muno kali mu colors talizimwe na zimu kandi bagamera ensimbi zirukagura zigenda muri sawu ya buri munya Uganda 200 no etungera sting ahaduka supermarket no myanya endi yona tunga sting ogitekemu rundi oginywe tikarukutamiza ohire hiyo mkyara runyakuine enda akakunywa ko kagende hompora no mwana isomero no sobora kamsibera akwa karungi muno tikarukutamiza kandi kagara mamani 200 maduka supermarkets myanya yona tunga sting kandi bagamera ngo sting life switched on. So niyeshonga nitwa bwenje ndbatiriyantu cyonchoza we are switched on again ale this morning bita mazimagarangu atwine binji twine package mpango wa program eje papura z'amakuru za kwanza tuhika kandi handi hacyensa kwandi kuretera bwatena nebyamagara gawe twine omujenyi kandi nana ahakutandika nsa kwandi tureta Gideon Senyomo ari kuturetera abo murimo gwawe nshobwe kuzukutambura mirimo y'abanteje yitura ntugaye yitura tinde kutandika turatwangire kufaho kandi kubasa kutahiza abanteka bemerezaho namakagaho bakagure baje bagura amamodoka n'ibindi sakwa twine umutezi webishani utwakweta artist awe nije kuba aryaha bitkando yire hecho netwara umujishogu okwakura hari buri yomwe namnonga abanywani baje bari mu karuru aka primaries ni giant hello ebintu nebitambura bitokwe karura ka NRM primaries ebintu biriyo nibigendo misho ijo kandi ndeba Radio West na abantu babuhweju oko muri change gera muri buhunga kikabe cyamana mnonga hizo baryo rwa mukaga ekintu mukatonda mwebare mnonga honarebo muyijuke Francis thank you for that cooperation anitwe witubuzima Kinto Kastera wachigarizoro baja was very very happy. Abakurase bano tukubantu bakoma tubamaraho bwire ntutere nduru aroho kusanga takwadaga na kurungi na yes nirundi abantu abarukubana ibembera bayitaro kusanga umukurase mazima bakamuha karuru bayitu yankoragane yeyina hamwe nabantu no bakusanga no mbazaho basokutea so aro abakurase abalahina abantu bajangu MP witu ngo witubuzo wenyini so talinka abandi abaturukumanya hari umukoresho kusanga ariko nabantu babo nazika nabo nawo najya mu line zebyo kuriya nabo naikara nabo tare bya MP nyo kanzo ngumaya so eki nikiyamba kurakya kwiriza haina abantu rundi abantu bayitegereza ngo amazima utwakomero nuwo weitu wenye ngareba inabitu bine bindi nyuri mushaka antangaza kaine owarwampara akaine Olive Koye Chenga owa umchara ungwa NRM ahabwa hweju nareba inaba ba bright aba nupu baryaho butakano buka we barenyo nabandi binji kind of course we want to endeza akaruru karunji amoreka mukama twineyo Dani Tumusho twineyo Ruth Rujochi twineyo Eliakim Capson Kanso obyabiragiro ariyo ariyo mwese gorukari chigambe ho barya batekami hariyo of course linda humpora mwana yabacho ndeka kutujabura tuinayo abakwetsimba habwa mayorship aho muri rembo rwambarira in fact it is the hottest seat so far that we have muihanga ryo akarura kameya akambarara city nukakiasingire muihanga ryo ntumanyiza site je tuireho akachebezi numujya kihura Robert Kachebezi Mugabe no aroho inkambe Kachebezi Robert Mugabe aro inkambe nimba ijuka kweri hariyo nanka Dan Ruhemba ubwo nimanya sanibyo baine we barenyo hariho go mushawitu nanka Mbwateka gafa hariyo Seiz I never gam hariyo Seiz kana naza gamba naringa nona naragamba na mangori turariceka Seiz ndio kwangwa Saith Morali ariyo kandi juga tutegekera umpira hamwe nabasagikibe isayo na Said zabe haruwaho ubuturiyaho kibani kijya kugwa nebyenju haruwaho tone nabasagiki ba Saith Morali na hamwe na Radio West isayo na no hundi
harumuna no mukazi by the way awarimo mwatekami hariyo abesimbire independent nabo mbaza kuba mbije mbwire bwo mishwaho bitahabwa primaries arimo kumyana wanje gukorana na UBC Mark Maka itogoro uvunyesha umwana we NUP everywhere so Maka na wakirumo I thought it is aunt basheja mwe sera man gabantu ari Maka na yegesiro mu rutaro rurumu amazima bayingi sani bije kwa baryaha tujja ku bantu bakuletera oyongere kuba no betegereza ubitegereze kirukumara batebeze ororengere barukubazamu umojo yize so twinakindi na beti yaba besimbira habwa meya shahi nazeciro nyena ngo shitama ha TV West ikiro cyanye it is today niwe no ndakumfura kiro kya balaza saha inaze kiro tujja ku bantu bakure Gideon Kasangaki TV West honka akashosho chaka yomzire nari iwe mureba basakutwegita akasheshaka akanuko kashosho ahi tugane n'abantu batari muna bamwe na mnonga abo abarukora emirimo ekwatirine na myoga nani ngamba umwoga ni ngamba omurimo ogwe ogukurwa omutwe abwacho murimo ogu ntekateka iwari yokwe atine cyo gukora no basa kopa akakinara kahango niwe utacho murimo ogu tuje muremo rambara murundo ogu twatayisa artist ogu nakosa omukono gwe okhandika okutera ebishani kwa kutera ebishani ebe abiguza atunga sente okutondije ogun Abdallah mukisa kamwakire charity lake ni umurebo wa TV West ayonje tuganira umurimo gwa gumazembwire ki abwacho mirimo yona yashaze mukuru umurimo Abdallah assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to live at TV West twena tuganira umurimo gwa amazina gawe emyaka yawe umurimo gwa nashimero kureba sebo kandi we bari kuntaya isa aha TV West buzima ninyoha mbinje bona kushanga ngo wa selectinga nyo amazina ninye mukisa abu brand name ninye ta mukisa artists ngenzaro yo mumbara kunkandi yo muganda muzayi wanje no muganda so okuzomu atom nkachikunda kuruga kare nchiri mutonga nchira kutere bishani ombitabo byanje kubukwa mbiti ntandika ndonda pen kunabire mpandikisa penso ati ndonda pen ngumaninga rikamuni ntere bishani tichanangwa kantere nkoni onkande meraho mpaka so kuna gereza okushoma kuna herize secondary level then aho abazire sente za bankeza ichangamu niona abajangu let me join art bantu mu art na yega nko kutandika kwijo mu town imbarra katandika kora art Abdallah tugambe emyaka maziremu kandi okija watanka watugambira sofa urugendo ruremerero ruta urugendo sofa ahingu twariza hamwe harimo ups and downs konka shahizi nimbasa kwerebera alhamdulillah mpora abamwe hino akora umurimo shanga yakunyaga nibyo byangira kukozesebwa akatambi tukagaruka cyenyuma tutamika kukozesebwa wije akuba watugambira senior waheza secondary level wazom that means harogapa yuwaguruka tukatugamba gape then tugaruka mu artwork gape inabire nkani nkozesebwa no kure natandika akantu kanjaha kandi nkozesebwa nzo muzafiri D za nkayoko ku television bya Pepsi nkahiko nkaba boss bitu ushanga ba yarga yakugira ngo tebaramushashwire ningo gumeno ubanja ushanga ati yakushashura ninga yakushayo buce mwino imbere yo kozesebwa te yangu konka no gumisereza mpaka oyihire mu kirungi so kunarebere kunatungire mu busente bwo kutandika nashara mu okupangisa aha natandika tugamba kutandika atogimaze mbwire ki ati ngereze mu myaka nki 10 plus umuzira muri wa TV West ari nakureba yaza kutandika ayine kutandika naki yanatandika ati so far nchiruga akunda rukundo yo murimo gona wagukunda no rugo mu gukunda then obona kutandika kora ikindi wano tandika tikwetagisa sente nyingi just erangi wagura erangi ukagura brush zawe ukagura roller abakuba ninkora na painting
yamaje no fa watugambira umusenda kwa hinariyo ukari kutekateka ngo wagura brush ne basa kuba emitwaro nka 5 basa kutancho musenteze ati na wota kumanya prices no basa kushikira za hardware zona no bwa kubotine muno rwigana no babuza ati brush ne azinga hino basa kugambira umutwaro kanana kurigiro mu sizes size mpango konka enche netanchanko mu kubitano garuka higuru irangi eriyo umutwaro gumwe akaka undercoat za weather guard kariyo mitware ebiri eritina emitware na kugaruka higuru so nchirigira prices nzugumanzi temba umwenzi shuma bityo when city capital mutiyaza kutandika munatandika senyumo girio nazo mu murimo gwa art yes natunge talanta njino mutwe naza kukuzamo shime kubanyine sente zinga no wakuboyine mitware ebiri no basa kutandika art abo kuba art kirungi cyayo ngo murimo guba kuretera deposit yonke iba kuhereza no basa kutandika umurimo omurachivi wose amazina senyumo girio nakashonsho cyo n'umurimo gwanje twino mukisa yagira ngo capital akasente deposit bakuhereza okuza gukora umurimo naba capital that means na wotire konka okataho embera yakwasa levy kuretera umurimo that means levy yakuretera deposit na charity na lake nutanchira umurimo omyaka 10 ebirungi tugamba ebirungi birumu ekinkwebariza munonga manyiru abantu bamanyire na nyenyiremo obunywani emukago na hati na ndia Gideon wantaya isambwe ninyo watabwa ati so ebyo nibyo birunje bintungire muna no kwerebera abokuba hati tinchaba muzire ngo bane mpare obane sati oba no kweraza ninyiraza ekindi ebirunji na no korra abantu ninkunda korra abantu the more I'm working ati buri yankanje korra bushako nkati nenshashura so ni mpurra mashemerwa ni mpura ninyagara hati ninde ninyakozesa nimbasa kuiguresha ezinkwendera ninkinjiresha ezinkwendera ninyera muri za customer na nyempurra nshemerirwa mpaka sente obani kache obani kahango konkampurra nakanje tikaruho ekineki twagamba akasente izuba lyarenga izo n'ikiro kya mande twaza kwinuka at least izo bano baza kutasya zingahe ati tero ho kujangu no tasya zingahe no baso mu butakora umwe otasye nakakati so nchirigirira ati tero ho kujangu erizo watasyezi no baza kuheza na wiko takozire konko heze weekend ijo shange cha kwizera watunga nkishomero ryo kusiga watunga t-shirt zo printinga ninga wakora bulizo so ati up and down konka no tunga mwakantu cyo kinkubasa gambira barebi art no tunga makantu twashango ryo no sige ekintechi ati ombuche omuntu yanaenda kusiga sente zikutanchirwaho ndio kwenda customer nareba mukisanye nda kumuhereza umurimo at least sente umuzashi mukubana natanchira tuje ngo budget yari yezo kandikizi na yari na munongo mutari yokwe sente zinga abareba bari yokwe mu bari kureba TV West bizimananye ni branch meriro mwana mundeba TV yanyu yitu echo kubanza umurimo ngurigirira ni murimo ki hati waza kure echa pancake size na size no rerinka futi ibiri aharinke monechwe ati first material yiba ati no banzo bara material yiba ati era kore kintu nkechi roughly cyo nanchwero mitwaro nka mukaga ati waza kureba nka t-shirt okujiprintinga okuhandikaho na pesti nenkumisha tizonga umbwinji ndikushariraho shanga twakore 12 so wano enda t-shirt njukugurire nkuhandikireho etari yekitoji nebiri omutwaro gumwe ne12 ombwinji yari yemwe n'omutwaro gumwe ne13 kandi wano enda ekishani cyawe nebiri omutwaro gumwe necweka okurigirira amune cyoka obotire mukazingaye sasa kutahira munonga enantiremu t-shirt roughly negura omutwaro that means balance ni 15 amako negura omutwaro balance ni mbanyine honke 10 umuzira ryokwe nagaemere mu nkeji natekateka omwana wajangu bakakuteraho okushoma okuri writinga okutera ebishani mu kitabo umuzira ryokwe nakora ikintu nicyo kimwe muhabure abazire ekizubo kinde ekinarebera abazire okurigirira abazire banje nibo bingambiraho abazire tukirungi kutera omwana wano mureba mwentaranda
yaine cyakora atomwago kugira ngo bantere akiri bakabire ni bangurire bitabe bindi ebisya ebya art nguma nimpandiko nore bakantera kushoma za science mathematics konkabikanga naguma ati yanje inabire ninkunda kwisya hati niyo iri kunshashura tindi mwirwariro ngo ni doctor kanta kubibasa omunyeto aliyoko naegaya omunyeta lyoko takayegaya buzima banza orebe talante yoine iwe no yehurra binji bakugambira ngo usomeki koreki konkiwo mutima gwawe no hurra no kunda ki na washome kintu takikunzire torakikore nyo nimbagambira iwe hurre cyo kura no kunda oba no sports oba no kubija oba no cyo kura mbo no kunda obe cyo kiwakora kandi ukiporo winge konkora kurengunye nkiza kugasho misho ino kushanga no kunde kintu konka kitakuza kuyambo misho no chekomaho ati nkebe bya peer groups wagenda n'abanywani mwazo mukuresa sigara enjayi omisho nkiza kuyamba ninga nkiza kushashura kubi akagambuka ukamero utukusibona akagambo kanja kamuheru no kwebaza Mr Gideon webare munonga kuntaya isa na narya kamera zawe nawe ni mwebaza munonga TV West buzima mwebare kuija buzima nitwe bayi kushanga ngo bantaya isa esiyone ryone ndeba nimbebaza munonga ninyebaza barebe buzima muje mumpagire mukisa artist behind Buchunku Road omuchikubu ina Portville hina Portville mukisa artist amazina nisenyumo Gideon akashonshoshe n'umurimo gwanje yabigamba byona no manyo minse wegise erukwe mama Jane Katamu 7 it's a new curriculum harimo bintu ki nebintu nkebe no mati akatukatushoma nkoko yabigamba science history na nebindi konka bwanyuma bija bahindura hato mweji yana amanya kuhinga okurisa nari okubazire nkito na nebindi natunga max ezo max nizija bas grading at end eza senior 4 then agumizamo akoraki akoro mwogogwa atunga certificate nari DTI na nebindi nkebyo mtekateka emirimo nkeji wo muzira atureba at least wakunda umwana monje mamani agire byakora kangaro mu studio lake na Charity bagumiza na program ya Sisiimuka nasigansenyumo Gideon aho murembo Rambar. Wow. That was sweet Gideon omusigazo gwa twamukunda kandi ninza kumuronda kuba nyene kishani Wale senyumo kandi habwensonga egyo yatuletera nyingi akari ya kirokeno nsonga kandi terkwetaga nsimbi nyingi ubundi kutandikaho omusigazi iwe nsinganto hona nambero oli no sobora kuba no tandika ikintu ekirukuma kisana kiti turukuma nsango okole ekiyenyini akwana mukisa yatugambera ngo ekiwe kyorkwehura iwe kyorkwehura no baraba lyomba kutera baitu ikyo kura no ehura mutima gwanu gwetaga aneki ogenda nakyo nabazira nabisa ngo rike kutera ibintu bitakunda ati kirinkanyi bakatutera kiboko zo kubaza orutoro haisomero Tudora rwenche tenje sango baze kururonda kifuba kanje no mbano marbanyo rede ndwe muzari of course batutera gatutakora mutarugamba ati yo kunda ki kandi kanururiyo ndisa no mukubandika nimba zorutora and I feel very proud habwo kuba ati ninyeka guza ukijaho kora TV West runyankore runyoro rutoro webari so hatiwe aborujunguru wawe manyabiki gwamanyi baitinyoni kandi rwawe rukonka ngerezo kugirese nagumana inyambe byayanga gera akawareta kora yo awe bari so ati ninyehera ho ngekyo kuroraho kugama ngo ubuhire buli kiboke zatezaga batusiba mu konka sho arakutireho ngwe nando bomushaho muzeyi andi nimbuza abahera niyo nyende bomushaho ebyo kusafera bishane busahe byo tabindetera hano so osanga ubundi muzeyi na yindura cyano y'umwana nagite kubundi mukintu ompira bakagutera emizano no gero arasaza nuko kwera gusasura abazani abarwa amazani mpira nyona nyonyenka niyo yanshomise bayi nemizane ndiye yerukubanekera bakandi bantangatangana kandi yo nibatunga ensimbi nyingi bashamu nambo noko no kuja mukakata natore ko ndiyo mushi cranes abare umukufungwa njobu ninkurabo mukwahwa nondonda ninkuborera babare mnonga musigazi we kandi nakurebamo kuzubwa abazire hine cyankwata ha musigazi ogu
ebigambo bye byabirimo umuntu kuba yakuzibwe hazarimo nk'amazima arimo amazima urukurangwa icyo ari gukora ntakikunda kandi aba ari kukikora nabaherezo mu mazima omukushoborera kwe abana mbakuzeje tugire nyinshi akarira hakiri si ebindi okusoma kujya mu isomero ukasoma ukagamba urujungu rw'amani ebindi byona ntushobora kubikora baitu ikikuru na background iri wabazaho umwana akuzibwata umwana nabazata mu bantu umwana nayetwazata kiri kikuru muno akande nusanga ubundi cyakuteza urutambo mbomezi bwawe msejo magamba ikigambo ngo namuno habazini nusanga umuzini yazinire kizinake kirungi ngo bitu nusanga kizineke cyazinire kikambanza no myanya hu wenyine imbere atakakora gake nusanga zo mu state house yo kuba riyo mbatihera muziki ye nusanga mu America muziki ye riyo negera mbayiso tamanyire munuko kayo baitu huwa alhanu munuko ikarire baitu kizineke niko kikumuletera ke so nike kimuna abantu mwana values zo kumutayire mu nizimuyamba kuraza mutezo rutambo baitu mwana wakoinenge sombi bagamba no wange hanu kitaija hiki cyana kiyo hiki nuwakubaza kubi nuwatainengeso nuwakujumba bakama bamirimo nuwe so nikibanza values zigezo nikibanza nuko kuba tarante kyo gine undi osomere kurungi muno buri omwera nakutine bitabo bine tosobora kuhangara mulimo habwa values zigezo ryo edachika zabazinga yaho zatwara makumi asatu na ina mutuikirize tumuleka ke kandi tugaruka nyuma ya kahumuro ecyali Sisiimuka TV West. Eji niyo shaha yawe iyo kutera karuru rero katura nishomero erekerezeyo omukuhanga w'emizano ebitebyo narebye shongoro ebikwasira kurinda ubuhangwa bwensi gumana ureba program zitu nka Sisiimuka shahibe necweka zakasheshe omushonje shamana zihangwe hamwe no muneneserezo shahi 12 zumwe baziyo teresimu orukutura nishomero erikusinjireyo hona nabo no basa kuzamya kutu yetu nka X na Facebook rero tura nishomero erikusinjireyo okutera karuru nukuza kukoma orwa katano ebirabe na mushanju ebyokweza kwa mukaga omwaka 2025 rero ebiro 30 ebyokweza kwa mukaga 2025 turanjira omutsinguzi w'empakezi okwayahayanira entebe y'obwa meya bwambarara kuriyo ni kosya TV West yakuretera ikiganiro eki butunu aho turashutamise bona abesimbira bwa meya bwambarara city twegiteho ubwo bari kutumurikira enteekateeka zabo ezibinire ekibuga cyawe otaferwe ikiganiro eki okurira enteekateeka z'abantu bawe rero ukabona okukora okusharamu okwihikire ukarona omwebembezi orakuretera entunguka ekiganiro eki nikije kubaho urwo kubanza ebirabe na bishatu by'ukwa mukaga 2025 shahina za kiro butunu ahambeho za TV West twegiteho okore okusharamu okwikire ikikwikibwaho aba Flax Digital Production abineza screen impango rwiguga ezokoresa omikoro yona kubayikirira tera note umushanje notemwe ashatu nishatu inshanju nemwe not hamwe na Akasha Country Inn abinobuhereza bwa hoteli n'umwanya go kwereramo imikoro ebyizo mu papura z'amakuru nibikushibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ni nungi nitukurakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora nebindi bingi
kwetu agaruka tutyo batahi bitu program yetu Sisiimuka turicho butungi charity nyine lake Kasangaki tutamburani mpaka shaisha tu kandi twinabinja bwa program eje aba green top schools nabakora cyangwa bunonga amagara kumwana witu omuntandukwa Chete Foundation omwana kumutandukira naje kandi akabasa kuhendera je nabakuzenta arante bitondugamba aha Amwana yari mu Taranto kumugese byo bwonko academics then na interanta yabajikuza kandi bwatina na sports na hot bakubasa kusigara nyuma of course na yene Taranta then babarisa je abo kwamba manyomwana okuzo bwongo echo yashimye kuba naria abashomesa n'abarunji munonga bari international ebyombe ko n'ibirunji munonga kandi omwana nabamutuzo mu green environment omwitse mu runjo gwa oxygen okubasa kuraje kandi utagira endwire eze bikabitaro mwe na mwe mbwe n'umwana mutwaro kwe green top schools pre-primary hamwe na primary omurmaya nanziga aharuguto rwa Masaka Kampala baterese muzabonza ha screening noija kwa notambura je na abantu aba bakumanyitse okubakora okorokogaho tuje mukashoshe de chaka akuba kutusyaho akempapura zamakuru konkanto enda tora mucogo kubasa kwizusya ngo noija kwa no reba ebintu bitari mwe na bimwe aha TVG na mnonga nsakwa twinemu okutera akaruru ahari yabo ekitwira ntworeka ha TV amashomero kozo mu mpaka agakwatana nebyo kurinda ebyo buhangwa okurabiro mbyeshongoro okurabiro poems okurabira okubasa kongera ari awareness y'abantu okumanya ebyo buhangwa okutwine kwantu bikwata bwen amashomero gatwohorize kandi namatsiko ngumutwire no mbere bamwe nakashesha kanza kwantu kusamboringa mu bamwe ahari yaba yo mu mpakezi then oja kwa no tera kasimu kawe no tuterera akaruno jo twonkaba basinga ningogu yatkoraje ningogu byona yamarayo ningogu yakwata ari kunshasha nahabwete noja kwa no batera akaruru turebe mpakezi no ho wakubasa kubana zinguro program eje nyine nsa kwanzi twara mu gishogo okubasa okubasa kuterera abantu aba akaruru oyihire hecho omwabazi yogu twine chafa yahambe ekibani kigwana ebyenju kirokino ekibani chachi no manya inyuma rajungire ensande muka ataka karho enchi ensande juice banana juice eshande okay yes so hati haroho ekintu ekimbere bahanika batema rundi bagiye basubura mbataka then bahanika basweka then biyenga then ko bajunga yes so hati that ekichweke kinambere bahanika nuko bakaswekera ebitoke biyenge nikiki chibani okay on itroja kubiyenga itarwito hari yaho babitaha emiringo nyingi haro haba kutamukina bakaswekerayo then haro haba kuombeke kintu kiti then baswekera bicecho ikibani okay chugira no so kugwa nebyendu kiro saina zenyini ezekiro TV wasnehinda ntongera ko tukwijukia nti abo bona besimbira habwa meyo rugo rwambarara ijuka to twijukize mukanu nukakaruru akakyasingire kuba mu pressure ya mani kuba mu abantu abamani abaketabiremu so ntwe kaguza no kujya kuba nakatwara so fantro bakadesa bakwinga na 10 nubo bali mu karuru wako kandi harumu mukazi enkwatangabo aliyogo mu basayija abo bakwinga na kamwenda akandi bayingi muno mark itogoro national unity platform mbwate kamwa gafa akandi NRM save murari dan kamsi merhemba agaba senate barinji Robert agaba ryo muresi Robert Mugabe Kachebezi onwe incumbent Lord Mayor Ugorambarara Godwin Nsimire na waloho tuno muchara professional teacher kuri shaba Evelyn walimbwa na walumu yabare nyaboho twemere Habart Kamjisha motoji there is also Habart tuine aimbisibwe Elias nawe ali mukarunu kokambona tujja kubantu bakuletera screen emu kandi amaiso gona sa haina zekiro kirokun nagajja kubagala TV West nehinda ture ebitekerezo byabo nibiha umera bebembezi ntubakoma no sangol tasobana na kwemera harufu akebaza akagamba ni nyunanka
nyesimbira hantebe nero hati ncho twabakuletera bono murundi gumu tulirize ibitekerezo byabo yuwo murozi wa TV West osobole kuba no yiheramu ogwosemere kwa nogena nawe kiro kin serugambo kanjango ngwateka mabamwemerere nani nzana mugisa kukyaro gwa mano so ubona saha ina zekiro tujya kwantu bakuletera ha TV West nabo ikitusemerira kuba nogenda handi hakwe birungu byona biri hano. Indeed. Orupapuro rwitwa The New Vision turiyo mu kashonshele cha Kempa Prezi reka tugambire biliyoni bigendo misho bajangu Ugandan's choice for female president. NRM opposition react to presidential poll barwahempa abachari nkwatauta indeba Nabanja Binani indeba Rebecca Altwara Kadaga ndeba Anita Anet Among ndeba ho Jessica Alupo ndeba ho Jen Ruth Acheng na Winnie byanyuma mbwenu jinjano opinion poll nkimanisa abebe mbiri majegere nindeba omujubi opinion polls majegere no wari inko yebembire ayini 12 12% mangera muzanira kuchako bahunga hata baketsimba habwa president barya bacara oho wakubasa kurabaho Nabanja Kadaga Jessica Rupo Anita Mong Ruth Acheng Winnie byanyuma you see kali akatoyintu baza buri kagaruka nekahikona like relationship yo mwebembezi na nabataka echi chinju watiro nchata nabo hata hakanyuma kwate bitoka no mbazayo ino kwatemba boda kuri ya mwaro kali batembere iriato linkasi agendo kumdisi no mbazayo so relationship egyo chindi chikuru mnonga umuntu nosanga abantu bona baitato sokuguza abahuriza no kwa sazino ukabakaguza ati ngujagambe barali utati ngogo ni mumanya nusanga oguntu mumanya gaye bwa covid karete byafayo yino kema ngono nyonga anyway. Okay. Ugandan's choice for a female president. But what opinion polls was later? Teachers strike. First lady appeals to arts teachers to resume work. Abombe na bonjere kwa teka ho aba art abashomesa bebya art. Then court decision. Former UIA boss awarded 593 million shillings, I think, like as compensation. Akakihwa mu rw'istararine bamwemereza bamutomo bugaza mateka bwabya bebiriho nabo cyo ntirebeka natekwa kuba asinjire, so aine kuba natunga compensation ya 593 million Ugandan shillings. Then bajant Israel Iran war. What next after America bombing? Amakuru nagogarwaha otaruru jendo misho. We need to know what happens next. House security foiled suspected suicide attack in Kalere. Amakuru nagogaryomu. Kagezi murder. Another security operative arrested. Convict 135-year prison term upon his guilty plea. Biryaha. Hozi holds talks with the president Shisekedi ebenebkwatena security still. Then twinemu echibayeta bride and groom expo nabajang get free marriage national ID registration services ejonesho ngankuru mnonga za page 11 ojakwa noreba how kayaba bride and groom expo and getting free marriage na national ID registration ni choni chijachitaha muchitaho inekwa no bitunga ukamakubya kwasa kwanguhira kirebe kaminu wairo wabo ryokwe no basa kurara watunga free registration ahande bajirangu over 400 jobs zirmomu jobs opportunities, then na some tender opportunities nazo zirmomu na byote nkwenda ngu tureno yeteze mizumu otinyote nyine chokora kandi New Vision ebe yaho khereza amakorago. This is why you have varicose veins. James yesubira amagurna nankahi enshonga bwencho jine ni yeji tinkwe nangobore okuchimanya pakasa female entrepreneurs tipped on business growth namba jang from teacher church decorator to luxury decor guru millionaire ibintu no bukora ushanga kandi byahinduka wabe kinde kitari cyaburisho kampendere mbajango Gaddafi
has resurrected bikwatene by'emizano hatiyagaruka atabashija mwereba yechetegereze ashakwa no shitunga it is still a dream indana by'ebirwaha Al Ale and Esperance carry Africa's only hopes at club World Cup ebyo nebikwatene by'emizano hazanyo waho nona akoma ebino jakwa no bitunga na shiringi zawe 12 konka kimanye ngo biri kukwataho birimo binji katire bari papura urwa bucket okay bucket day nayo emazire kubanera garamyenja kare yakiro getungira siringi 10 myanya etaliye mne osobole kuba nomanya amakuru agaruka fo munsi akandi no mwihanga okutwara bucket day in headline enkuto ne gambira Trump asudde bomu ko Iran ensi zeterabangako Iran eyanukudde mu bukambwe byona biri mu bukedde kirokeme Ayatollah omwembezi wa Iran alonzo omusika n'alangirira ekiddako yubororo lyakolekeramo yarangira umanye ngo bunda rw'ensonga ezitalizimu na zimu ezakwehuramu engeri amaje jegasse abadde agenda okutulisa bomu byona bikuletire Nalongo wa Professor Katerega avuddeyo ku byokumuyita ku police akyalemireho Nalongo enfa ya doctor erese ebibuuzo mu bantu haro doctor omu ow'amaani muno batiire amasasi ekirekeijo byona biri mu bukedde America ekubye enfo za Iran eza nuclear neyewaana so Iran Israel America niyo kandi etahire mweta kurwana egenda harubajurwa Israel akandi yakasobora kuba netire myanya ya Iran byona no kusoma obiyetegereze bukedde ya kiroke Museveni agumiza ku mirembe ejiri mu gwanga soma oyitegereze okusika omuguwa mu kuziika Shei Ndirangwa byona kuleti amasomero gatendereza enkola ya Paspio yes jukanizera omo mpapura zinu nkabukedde akandi amasomero ngagiyamba runde nibiyamba muna amasomero Paspio ningiro le rumwendi mathematics rumu akande na masoma gandi gona English gona gayiziremu nabweke muzaire tungo mugisa oguru mwana wawe omukaire kano akande osobole kuba no muherezo mugiso ku ngera akumanya kwe byoina okusakesira nga tonnafuuyira birime enkubiterimba babukuletire mbukedde soma oyetegereze tebiri buli kyokule kyona ngono fuuyira akandi amagezi bagakuletire agabusa asiringi 10 ruwonko bunogura bukedde ya kiro kin buddu etandikidde we yakoma somo etegereze na muno nebyemizano byona biri omu bukedde kazanyirizi bamukuletire show speed bamukuletire mbukedde noha somo manye eburukukira buddu emeze gomba nesanula abawagizi bayo byona biri mbukedde na muno hansonga ebyemizano akande no gyetungira siringi 10 uruwonka uruhange Uganda ekyo kwezoka etyo agitunge mu supermarkets maduka streets mu bookshops nahandi abukedde hati nuko yasana yetungiro sole kono maya makuru maingi muno agarumu ayite kwatira kukake ahabwe nsonge ya kaide nokwe twemerere tyo ntwijusya ngushahi nazekiro ntuje kuba twine kiganiro kiriya cyari gahunda beho turukanasagana ibitekateko byeitu itwabetsimbira habwa meya tukareba noha itobareba itwara noha yakubasa kuba arumu ibigambo ibyakubasa kwambizwe mbitekateko ebyo tutekateka unubasa kutukorera nkambarara city in fact isokuba ni entebe nyakura habesimbere bayingi yigiri kodinaye tekeweho niye mu hatebe no barari wa MPs abali myanye etaliye munemo niye mu hatebe hano mu Mbara City enyakuru habesimbere bayingi kandi torukumara garari ya mukara barukiro bwingi bona bamani ne bamanywa akande aho yenyin
no turkuja kubantu twaro mugisagunu hariyo mu Rosewaite wa TV West kiro kin balaza ebirabire na bisatu esanzi jya kuba ziri ina ezekiro oikaro muka umusoro gutekeo kara usobole kuba norore teraba UEDC era amashanyarazi gatakarga mutwarara kubecereke twabesengereza abakuru abamashanyarazi ensonge ge mugiterezo buyire bukyaye mucyina akayire sazindu sahe muyenyijakara mucyina akayire mutereza amashanyarazi na muno mu rugo rwambarara sobole kuba ntorore ensonga zino abakuba ensonga zabembezi bano ebyona nibigenderamo service delivery uhereza anambere hari amasanyarazi nebindi akande ensonge ge mugitereze habukuba abasayija enkwatanga botero no mukiara akandi bajja ko bale hamba za TV West nabatusoborora entekanize zibatwinire na muno omukarura Habat kamdisha mutunji neja kubaryaha his worship Lord Mayor the incumbent Robert Mugabe Kachebezi will be here. Twino wanup ubarukweta Mark Itogoro nyabihemu naja kubarya twine ubwo mcharo wa heza kugamba then twine Dan Ruhemba twine Godwin professional teacher naja kubarya twine twasigaza twine mwana wanje stays Murari ninda nabona higa najatu numbiha nabone je kubarya hatekami nabandi bindi barukuhika omuri 10 tukabagamba ngo twabamarayo mubategereze twaza kuba ntwija turukugarukaha turukwegita ahakutera karuru aharyabo abamashomero abatfire okwehayo okutoreka twine kwantu twaza ebyo buhangwa empakezi zirimo amashomero mingi batwire poems bathebye shongoro bathaye biganiro bitarumwe na bumwe bwana nyenda ngo orebeho tukusamporinge then abonye muje tukonkabariya otogu nabwanyuma tubase kureba ngo tebyo buhangwa twenjira awareness yabyo omurito abatura tubonaho kwata tukagiri hangeruma akisyo ebyo buhangwa bisisiruwe akandi abantu bombekere mbisaro balimere mbisaro batemere bibera bakozire buli nyakaringo yona kuri ibyo buhangwa byawawe nabweki ensinganto zino zinyakuri mu masomero twine kuzitekamu umutima ugugunze ibyo buhangwa umukora bo mukubiyare miti yo mukurinde bibera umukora buri kimu kurora ensonga ibyo buhangwa yasobora kwa nerindebwa encouragezere negeno maiso TV West kumara akayire kandi kanuko kayire kawo mu Rosewaite kandi ruwikayire nayo urora kurora tukugarure emboze gyogerole nuko nayiwe orabo mukutere simu ochuwemu orori isomeroki erisobora kubandiye singera ebisembo na muno mukoraba umiringe nyakwikire obu nebalinda ebyuhangwa kati humura tugarukane shongejo program ya Sisiimuka ni nkushabangu otarga ebyizo mu mpapuro z'amakuru byabambi kushikibwaho Green Top School Pre-Primary and Primary twine oburaro burungi abana nibaryaje environment ninungi nitukorakoranya talent z'abana hari okuzana umupira farming okozesa computer okweshongora nebindi bingi Eji niyo shaha yawe iyo kutera karuru rero katura nishomero ericherezeyo omukuhanga bw'emizano ebitebyo narebye shongoro ebikwasira kurinda ubuhangwa bwensi gumano reba program zitu nka Sisiimuka shahibe necweka zakasheshe omushonji shamana zihangwe hamwe no munene serezo shahi 12 zumwe baziyo teresimu orukutura nishomero erikusinjireyo hona nabo no basa kuzami kutu yetu nka X na Facebook rero tura nishomero erikusinjireyo okutera karuru nukuza kukoma orwa katano ebirabiri na mushanju ebyo kwezi kwa mukaga omwaka 2025 rero ebiro 30 ebyo kwezi kwa mukaga 2025 turanjira omutsinguzi w'empakezi
okwayahayanira entebe yo bwa meya bwambarara kuriyo ni kosya TV West yakuretera ikiganiro eki butunu aho turashutamise bona abesimbira bwa meya bwambarara city twegiteho ubwo bari kutumurikira entekateka zabo ezibinire ekibuga cyawe utaferwe ikiganiro eki okure entekateka z'abantu bawe rero ukabona okukora okusharamu okwikire ukarona umwebembezi orakuretera entunguka ikiganiro eki nikije kubaho urwo kubanza ebirabe na bishatu byo kwa mukaga 2025 shahina zekiro butunu ahambeho za TV West twegiteho okore okusharamu okwikire ikikwikibwaho aba Flax Digital Production abineza screen mpango rwiguga ezokoresa omikoro yona kubayikirira tira note mushanje notemwe ashatu nishatu inshanju nemwe not hamwe na Akasha Country Inn abinobuhereza bwa hoteli n'umwanya go kwereramo imikoro Orwo kubanza wakuzara nk'umwana inamino ningashoka zara umwana twete bino ibitari bino hariho kuzara umwana ukashanga wazara umwana bwamuzara inamino kabiri then hariho kushanga umwana wazara after like 2-3 months yamera mino so hatabu kujya n'otwire no joa amoni otwire no interacting na amoni wafune ikizibu nk'eki it immediately make sure that no ikano yirukira kahe no ikano mbuza utagire ngo umwana bagera ki ngo umwana bamu ngo umwana ngo hine byo tambukire hine byo kozere kino ika obuza amono jiroti this nomo so that alone Nchitereza mushago kumushago kugira ngo nobuza no kora ki so that's already one thing then ekindi hatike biwano gamba hebye bino naki no ikanoza kubuza omushaho umujiroti konkashi uti umwana wanje kayabeki kayabagire kizibeki so ushanga ngo nufuna that care umwana that consistency yo kugera for care it is what makes inje kutuma umuntu yagera ngo mukazi wenda ina kubana agira cyane so it's emipira radio syabe emipira aitugana nsakwa tine emipira mane munonga ebiro 20 kwa mukagoku radio weseneza nabarwa mpala East Legends bebe mirwe MP wabo time Julius Karuhanga nsakuchanga kapira checha rukanda jenya ruhanda gaze omurwa mpala East shayi 10 zo mwabazyo bwena babushwere yamiyonga bigaga karamura nahandi hona mutaferwa rere birabe na chumwe byo kwa mukagoku itsakuritana na MP wabantu honorable Francis Mwizuche buweju achecha chozogera omugombore yabuhunga rerabe na mukaga turuhama East harukone playground tuzane na timu ya honorable Advan Mbabazi aberna munana byokwezoku tuzwarane na St Bridget Girls High School aishomero kashenyi omurinya mitanga bebe mbirwe presidential advisor abya environment ignisas byaranga otaferwe mpireti obwe Premier League off ito radio store on bishagikirwe Nyakezo People's Circle Katatumba Academy Solar Today Herbal Life Uganda Golden Choice Parts Uganda Limited Wendi Mobile na Pepsi. Your wedding is just the beginning. Don't miss the Bride and Groom Expo from 27th to the 29th of June 2025 at the Uma Multipurpose Hall. Under the theme, Beyond I Do, Building a Lifetime Together. Come and get tips, products and services you need for I Do and everything after. Tickets are only 10,000 shillings per day. To book a stall, call 0772 350 940. The Bride and Groom Expo is brought to you by Vision Group, Pepsi, Bella Wine and Luke's Bespoke. Okay, tabaruka yoko myano itomuka humuro tsiryaha nchiri cyo butunji charity chinelake Kasangaki turiyo tutambuza ekinde kwatana n'ibyo buhangwa this time around twenda kureba amashomero gitu
agakozire byafayo mu nshongeje mbikwatana na poems ebikwatana na emizano bikwatana n'ebyeshongoro omu kukozinga awareness abikwatana na ebyobuhangwa mwizira numbishisho mukashesho no mwabaziyo nangwa na nyambasa kuba mbine konka nyina masikongo impact yituriyo ntutaho nebasa kurara yatwiha muramwa message yayo sya munonga obure aho kwehindurira ebiturato mwitaka byona bigweyo abo kugira ngo kitayo temperatures nzibazi yahigura munongo shanga kitabasa kusurvivinga nangwa no kufa kwitwa abantu abo kuba ibintu byona ebyina mu isi actually babasa kurara byabura amagara abo kugira ngo tuyesteganise byo buhangwa umukasheshe no mwabazyo mbana mukirebe cyanda kucikwijaha abinente mbana muri kuzukuba nifa oshange byohinje byona byakukura abahinjire bicoro samuhweya oshanga byona bitashirena nahakorabya ahwenshonga yo kugira ngo tusisire byo buhangwa twabugaruzo rubaju cyaretera ensi yitu ubundi tagira ebikwatana na ebyenjura n'umushana umuringo gwabyo na nobukoko bukwabriyo mwitaka obushimye kwambu turetere bimera bitu byabakurungi behendera bufire tena hatoshanga ngo nebitwatayo tibyabasa kurugayo mbwenu nsa ko bantu baretaha ntera video bwabo ntutaho poems zabo ntutaho imizano yabo then yo tunge chance yo kubasa kudurutaba basho message aba batusyayoje aba bashoboraje nabwe cyo nibo basinga obaterera karuru nabwanyuma atubase okutamburiraho tinkumanya echweka cyo wanyu mwine yicharra mwine yo chishozi mwine yo what do you have in your part shara biriyo bisaru biriyo bibera bikialiyo kande nebisaka ebindi ubundi birukwemeza biyonka biriyo akandi kyogera kwankireta ubundi uruyo rungi turukwikia ukahura nakabeho akarungi akal fresh nako kakialiyo in fact akaira kakembaye ndumkiaro inyuma hawo baito twali ntwije nubona kerozire ndi amazima ibyo buhango tubisisira kuri mukyaro gira gote urubundi na nyamisana akabeho karabamu akarungi baito nutaza muhanda ntwije harombere wakago huruti mbera hano yahinduka uromo ya mwaterwa guriyo gurohoti ure ogwamani ogurukuocha urenshoka yahinduka orora ko ubuire bwagena nibuhinduka kandi kireke mukana munsi y'inyakumere nambere gama ngo ubundi akajora no bukarukugwa abantu nibasima mbatera mu ngaro bagamba final akajora kakora ki ubundi amatungo gatunga amayiza go kunywa uratsinitsere kandi obite tukugabati cyubuzi obunyansi ngo ubundi bwamera akandi yekinakyo kirike muhansonge yo kurangwa ibyo bahangwa tubisisire aharulengo nkoro oronyakwengure nabo kitine koro muri mugwamani okurora ibyo bahangwa tasoba kwantu birinda watema gumu byare satu rundiyana nuko tusobore kubantu rinde ibyo bahangwa okurora byabaho kandi tusobora kubaho nambere bitari juko mugarekana inyongero kwijukya banyarwita wa bright suits nubo barukuteka mu ibyo kujwara tukaba smart mu isogawe ruriyo no turora kandi bakomeza basangibwa ha La Grande niko La Grande yes webale no barukusangibwa room L2 shop number 5 no kubasanga akandi bakumanyisa mu zonge ziri kwatagana no kujwara yo kaba smart amukoreye taliye name beba kwase hube bintu beno basobole kwanda babikoraho bakumanyisa kumabekiraho tera 0 msanju 5 mbakumanyisa akumanye birukiraho tera 0 musanju 0 musanju 5M 0 musanju 5M 0 munana akanda aba braid suits basobora kwamba kwikiyaho bijare byo mulembe mukaire nokokana yes twine abarika akarika na kanzar karunji munonga ko kubasa kutaho mucyo kuriya cyawe ibintu mu mboga zawe ukabasa kurro mushonje gwaye yongera kakarebe kaje kakapetizinga amisho kandi ukabasa kuryo yihira hamutuma bweni yo mchara we iwe mutechwe we na abama hotel n'abandi bona nimba manyisa kwariho akanzar karunjako akarika tinkwe nango bona bone no kutekemero karo umuntu yakwata ho kacukara yabisigaho kebuze cyabaho kikabura and when actually tukujangu yiguta kureka tibyamukorera mwene koresa kanzari akabarika nakasente kantu munonga kutunga kanzaraka
nabo cyo twenda rwe kwaso basa kuteka cyo kurya ekirakundwe abantu bona aba Swift initiatives nabo baryaha batekami bajango bakore myoreko yo nawo mwihanga this time around baryaho muri Mbarara City na Burengero bwizo kutwarira hamwe bari umucishayi kaceka batebekana isomwere ku muhango okutandika nebiro 27 okwezi kwito kwa mukaga mpaka ebiro mukaga okwezi kwa mushanju nabwo cyo majango no basa kubegitaho okorete cyo rukwenda kwereka urukurabira simuze ziri ha screen yawe zikoporeho ija kuba no bahandikira ningashino baterera kandi okabasa okwegita ahamwore kogo umuntu wabutosha niwe ntwiga ngoze base kurebyo takarebaga kandi banogura sente zishazirweho ahubwo mwore kogo ne kiteka mbatekwa kushara aha sente makwera discount then bakorekana na ensebuko yabaheri wano byendo mbwinji oija obashanga obasa kubitunga abona ba Swift initiatives Limited. Then about day-to-day shopping center, day-to-day supermarket, Echijungu branch. Nibakweta ngwecho rukwenda kugura chona kiri hansi y'iguru oyiro ekifutura kugamba omuntu emotoka na nenyo nyibyo nkani byo bitariyo bitu byonka nabwo cyo mbakweta ngose kubantu ho wagura bwo kuba itize one stop shopping center akuiko kagurechi obwe mbaba kuratire manya mbabikwekorera then nabwanyuma obasa okupatira mkono gumwe oyonjera yozaho kubanoza nabwo ecoza ahaba day to day supermarket omukijungu nibashangwaho henyine kandi wabo ryaruguto nyigendwa rwa Masaka Kampala wahikaha agipromotera ho murembo rwambarra amukono gwawe gwa buryo noja kwa noreba hekigute cyatemba kora tembe dakika nkemwe ne cheka nobano hikaha round about eje kijungu kandi ko kwina murota meisho azakore cyane cyabikira Maria hataho henyine noho day to day supermarket aheri taha mugore byo kwenda waguro mbwinji na wagure bihango munonge byakorenzi okwetegereza mbakwekorera babasa kubikushyikiza aho rukuba no bitwara barukoresa emotoka zabo ese batireho okubasa kwera abo not mushanje not mukaga not mukage ndijo not ibiri niye namba yabo yesumu batero babuzo tuweza nija ukagura fridge 3 na nekitanda na nenyiji numbimfuzo mukaweza then hatu noja kwa notunga answers zirukwogaho abo naba day to day supermarket aba budget boutique nabo bari yabateka mikete ija bajwe ko mucara bajwe ko mushiki nabashangwa aharuguto rwito rwa Mbaguta street ahakizimbe kibarukweta GBK house aho opposite na Central Market taha mwachi kuba unoja kwa baraba budget boutique ija kubonera ubukoto nkobu obutete y'Burungi nozambaga noza wa boyfriend ya nozo wa president Museveni bakwesere mu State House noza aha beach noza byona babyine casual wear party wear nebindi byona basa okubirukanzira uja kwa notunga icwero kirungi omukazi mbi ni otajwire mwene turukweteka okubasa kwakira videos na za poems emizano ebikwatira nebyo buhangwa ebyamashomera gagiro mu mpakezi ebatuwohorrize bituriyo nturenda kutera karuru tukarana bahaba akoraje reka turiyo ntukubuza turebe igokozereho ki abukwatira no kurinda ebyo buhangwa ninga shokozereho ki abukwatira no kushisha ebyo buhangwa woriyo no bugamba ngo ebisharira babitemere abamwe no shanga nabakirizitaka kurugasamu hoya barreta bartambo barshko mutisharira bahatungura barisya bata ahareve ibakubani benda ojuka hansi nekisharira na mezi nebikibyo na biryoko hatu wareta washikaho eryitaka what happens, what do you think happens? Buzibu wenyini habukuba mu bisaru mu harumu ebi ambiyetenda ebintu birukwikara mu bisaru nabyo bino bumeze ebyo buhangwe biryomwe yes bino bugabe bwabe kwikara mu myanya gakwate birukujya kwijya bwikara mu makaganyu kikimu cyakabera ro story inarugira kurora TV West abatakambetera nduru ngo hati yitwe ntuija ntupange sebisaru webe habakamba babyo tuchwamu tulemam mwabwake government obwe kuija ngute kwata bali bakamba bebisaru webe ijari kwata yitwe okay ngwe amezi tugacyakanya biro binnaga kehere nguni cyo mukurora akira government yakubine twikiriza tubiyalemu ebirimu nabemu
norora kimugenda kurora ngo entekereza y'abantu ito buri kiro hindukiremu rundi neyetaga ubundi emisomo nke ya mindset nkege kurora abantu bahinduka kuraba amanya enkora ebasemeriye kwanu bakora makuba omyaganda wenyine ugamba habwa kinyoni mukwata itwe mutaru kukwata oli wenyine rwatupangisize kisaru kino umuntu tulimemu norora ngo ubundi ari ubuzibu somewhere somehow ubundi mbwebe mbezi ubundi nabino muno bwebe mbezi okura abantu abo basomesebwa mirimo muke bako basemeri kora mbisaru ebyo kandi yetaru kubisisa nuko ekyo kisobole okuba nikiyamba hatinka ebyenyanja kubirindera mu myanya nk'egyo kirungi muno abuko mwanya guno n'okuliye ensonzi nkezo emishundo minyongorwa byonebi birindira umwanya ogu habukuba no bisemerire kuba nibirindibwa wetati kandi yobore ijo katema ukasesa mu itaka ukakora buri kimu ukabibuza obusingo ukabita ukabimaraho nikimanyisa wakora ensobi akande ensobi egyo esoboro bundi okutagarurwa nyuma hako ati tukujya garuka nyenkya ngo hati itaka rino basesere muleka tulitahe nkijya kuguma abayitu ekikuru tsemere kwanturinda actually tunduye nembazo mbishwaro for example yeyire hati ngebyo kurango bituragenyi nko bikubabiri bombanyango ebyo mugasho nonga mnongo mikwatana na ebyembazi eyekijungu na neje yite yitkuba tunywa tutobutunu abano muhura Dr Kazira na jateje neri mwituragenyi eje nebere mu aza bishobora byona hatkora argaha wahashesha eturagenye cincisha kurugankahi je kwantambira itwe endware zinkureba nyamwita zizirene zikanya na haba hariyo emka na haba hariyo eje yitkorese shabiko twineye mizramfu twineyo etoganyanja twineyo byona byo mutishara nangwa na nebimwe biturukoresa nka papyrus whatever byo byona twantu bukoresa makageitu ebifunjo hatu nkogwete naje kuchikora rukihangahi kandi cyo cyashime kwa no tunga cheaply abo kugira mu cyargaho mu cyaro so nibyinji munonge bitwiha ombishara nkebe emiti yabuze wabari mno busaru wabibyeyireyo busaru bine ubundi junanize buburyaho nibikera mbiyemeza byonka so twakubita kubihahaza mazima garanga ntubisisira amagara kandi tugesisira kandi ushanga ngo ibintu byasitamburira je mbwenu tinkumanya how ready we are ntwenda kwakira mnywani wanje ari mu control room kwakira na video zezi na poem zezi bikwatirine na nemizano nebindi ebyamashomeraga agatiremwa amano kubasa kurwanirira ebyo buhangwa watwabire ready tubase okubitunga nagwanyuma handa cyasha ibiro necweka bantu garuka turukwakira amasimu ganyu rukutera karuro kajotai otamazimagaro ngwaba nyona hurira bampiga nabwe cyo bakoraje nabaha akaruru kanje chikuru muno kurora umurozo witu TV sino yetaba umunsonge egyo niyemu habokuba urutaro ruturoho n'urwo rwo kurinda ebyo buhangwa n'urwo rutaro rukuru rutebembize akande tomanya ubundi turaguma tubiteka mu amani amazima genyini tujagena maiso ntunge ebyo buhangwa birungi akande ntwongero ku bantu byara emiti ntwongero ku bantu linda nebyo rede binyakuroho nuko ebyo buhangwa bisobole kuba biroho kandi habukuba turukubiye byara nkayitwe ntubyara na generations zindi zirayongeraho amazima haro nuko tsobole kuba ntwikara no bomezo burunga haro amataunza gamu ebibuge bimwe byo kujyamo ukahura n'ubusinge bwakubora uruwoyo rukwicyo hura rwakwaho uhura wena watanka kuba suffocated abantu baingi makoro maingi motoka maingi nikibasa nuruwoyo rwonka urukuroho mutandika kurkompitingira uri yagamba nyo mutiso kugenda mutawuni genkamara mu dakika 30 akwa no hura kubi no hura utayine businge akandi ebe byona nibaho habo kusise byo buhangwa hako bisaru biri bya ikaraga nibireta uruwoyo rurungi tobe mazero nibyo tusesere mu itaka no turukuombeka tulebagaiga tuine sente nyingi biro bino motoka na report ya polisi yonke koreka ngu rate y'abanyarwanda bagura motoka ya heguru muno hate vuga nkebyo sanga ama motoka maingi hati ama malira usanga no icha n'uruwoyo rwotasemeriye kuba no ikya abantu usinge babora akande obu
ebi byona nibija abwensonga yokusisa ebyobuhangwa nabeke ebyobuhangwa kikuru semeriyo kwantu birinda bujunanizibwa bwanga hamwe naiwe akando kurora twalinda ebyobuhangwa ahona nambere turi kuba turi habwo kuba niyo nyenkya akandi niyo nyenkya mazima genyira hako hatu nubugena nshaba okwakira video zezi abantu mukongera kuzireba then abwanyuma tukatera akaruru omukashonjere cyakarije kuba nakagarakaho Anyway.
is Immaculate Heart Girls School, Nyachibade, presenting a poem entitled Knock Knock Steve. Stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Knock, knock. Who's there? Eve. Adam and Eve, Steve, the leaves. What happened to where you live? It's too dim. Too down. Too stretched. She's trapped. You painted her with emptiness. Darkness as you've left her in sadness. Madness as you cut down. Strip down. And wash down her crown. Deep down. Steve, do you not feel remorse? Have you no recourse to the one who gave you your life steady course? Oh, sweet, simple, silent Steve, simply mention your intention. It started like some sort of innovation. You know, a clever creation in which I could use the available to avail the unavailable. But alas, your sharp cutlass took down more than just grass. Masses of forest gone. Certification was born. The oneness of the waters by the plastic filth was torn. The free, fresh, fair, frail air now gone. Why should we be puppets in a rock? Tick tock, tick tock. The clock and the clock. The time is ticking. A perfect tomorrow is taking a fresh play right before our eyes. Why are we so lazy to fight? Take a step into your future. How would you like a world without trees in its future? No, that would be torture. A world without water in its posture? I can't imagine that temperature. A world in which every creature is left to bend, mend, and tend, only to the pieces of peace that now lie powdered, although once were one at ease. At ease. Attention! Knock, knock! Who's there? An antidote. Karibu. Don't on this date is Steve and Bolt. Your mind. Change your mind. Your mind is time gone blind. Your mind is the only way you can be the change you want to see. Other than waiting for the manifestation to a final destination. Because just as an apple a day keeps a doctor away, one action today keeps her pain away. One action today, her pain away. See, judge, act. Steve, you wanted to use the available to avail the unavailable. So do thou. You are able. Use the available. The sun, the water, the winds, to turn the tides, to to pressure times. In English, it's called renewal. Now is the time. Dear Steve, do you take thy loving arm As your lovely wedded wife. Yes, I do. Will you bath her trees, the soldiers of the fresh morning breeze? Yes, I will. Will you reuse the refuse? Recycle these plastics? Yes, I will. Will you change your mind? To numb her pain, to love and to hold from this day forward. For better, for worse. In sickness or in health, till death do you part? No. Actually, for even death makes us one. We don't need no plastic, Steve, you and I. Cause if we got a greener, benefits you and I. You and I. There's plenty, oh. We need a greener, save our motherland. No, Steve. Protecting and conserving our environment. Conserving our environment. Oh wow, what a best idea. Conserving the surrounding of man. For everything around our being needs our support to support us as well. Oh yeah, our life is what surrounds us. The environment encompassing a wide range of creators, but all for our own benefit. From the surrounding vegetation, we get food, herbal medicine for our living.
Yes, let the conservation and the protection of our environment be everyone's obligation. Also for us, conserving our surroundings for our life protection, wild animals in physical features like forests and mountains, and promoting tourism, elevating our country's income. See, roads and water bodies around us. Wow, this will be done to conserve our environment. Conservation of our environment. Why? Cutting down trees for charcoal burning, poor waste management, pollution, causing climate change. But then, vegetation provides us with oxygen. Could anyone live without oxygen? No. Let us plant, protect and conserve forests, trees in our compounds for a tranquil environment we deserve to live in. Oh yeah. Let men and women, young and old, be careful and responsible for our environment. Yes, it's me and you. Rise and join our hands to conserve the environment for our future generation. For our future generation. The FIFA Club World Cup 2025 is here! Live on Star Times! From the 15th of June to the 14th of July, 32 of the world's big boys clubs, PSG, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Al Hilal, Mamelodi Sundown, and many more will take place in the USA. Watch Messi, Mbappe, Dembele, Harry Kane, and our own Dennis Onyango on the ST World Football Channel and Sisiimuka Prime for Luganda commentary. Effective 13th June, subscribe for 2 months or 2 weeks and get upgraded 2 bouquets higher. When you pay for Nova, you enjoy basic or smart bouquet. That's not all. Watch the Miss Uganda 2025 starting on the 27th of June only on Star Times Makura Chika. Go Star Times. Buliomu Nene. It's a FlexiPay cashback explosion. Shop and pay with your FlexiPay cashback instant. It's a FlexiPay cashback explosion. It's a FlexiPay cashback explosion. Simply shop and pay with your FlexiPay at activating outlets and enjoy instant cashbacks. Terms and conditions apply. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. Omuwaleso gwa Bride and Groom gukomyewo okuva nga 27 okutuuka nga 29 ogw'omukaaga 2025. Patitosokano jonda bakoga tonagenda omukwano gususeeko lya Yesu bamutatutegezeko bilesala zabsala Simba bagatira kuso mwezi nga 29 June tugenda kubeera wali ku Uma Multipurpose Hall. Yes, nga tuli ku New Vision Bride and Groom Expo. The Bride and Groom New Vision Expo erakuso mwezi nga 29 wali ku Uma Multipurpose Expo Hall. Bim tusangeyo. Ku mutwalo gumu gwokka buli lunaku omuwaleso gwa Bride and Groom gutegekeddwa kampuni ya Vision Group ne bannamikago. Welcome to Africa's Sunday Best. We're serving a feast of your favorites. Start with the bold drama of Kampala Creme. What? Followed by the sparkling flair of Home of Our Stars. Grab a front row seat. Next, a generous helping of talent in Nigerian Idol. You don't want to miss this. And close with the bold flavor of Shagai Lembe. Africa's Sunday Best, served from 8 p.m. every Sunday. Enjoy it all by staying connected to DSTV and GoTV Uganda. I want to go and go to Zorechirogwa, Kampala. I've got Medrotex Americana live in Kampala. Kazara boy.
sibwa shani event sebra na mshanjwe kwezi kwa mukago mwako our new club obligato Bomba Road ahashungina na Norvic Hospital okutama mutwaro gumwe VIP ne mutwaro ebi gold tebe mutwaro 50 kandi platinum tebo miliyoni mwayonka okora booking zero kumanya kushiraho 083 anane mwe na mukaga kaga na mwenda shajugwe Pepsi TV West St Lawrence University Aquafina Inspire Africa Group Night Breweries Limited Tim Bakery Starbucks DBC Events Shemi Products Manzi Wood SMP Tours Wonders Beauty Products Simbrembaras Kweshanja Obligato Nehinda Chimanye, uwange toba zifuse kasasiro, uchuse tutase, kula bana Uganda kutonde wesi yafe, uwabonone kwenye chisuse, tuchuse, ubebi bila bitemedwa, ezo zizo nedwa, kare tukwatile wamu bana Uganda, tuchuse banga yote, kula bana Uganda kutonde wesi yafe, uwabonone kwenye chisuse,
the country of the blind. Oh, Uganda, the pearl of Africa, the land of rivers, lakes, forests and mountains, a paradise to the east, like grow worms, every foreigner is drawn to it. The pain that cuts like bread, Mother Nature bleeds, an agony that crashes down the soul, but people are blind to her skies. The world has turned against nature, vultures roam where beasts played. Humanity, the nature calls upon you, say no to life destruction. Ugandans, what happened to our motherland? The country we felt pride, the country that everyone wished to explore, just because of its beauty that was precious in everyone's sight. Brothers, sisters, the entire nation, let's rise to fight for life, not its demise. The future of our motherland, Uganda, is in your hands, for God and my country. otyo program Sisiimuka turi ncyagena maiso ensonga akaine katulukubi baitu ago ngoga amasomero agaorora akandi agaliyo ngata mu buliyo okurorebe buhango tasoka. Yeah, that was cool. That was cool, guys. That was so sweet. I think people who have been following up this art have really enjoyed, and we have also enjoyed hatinesha yofutera karuru mwebale mnonga banywani bitaba Buguri Secondary School ejo ni Kamwenje ya mwebale mnonga ba Kigaragara Vocational abatereza poem mwebale mnonga ba Kayikorongo Seed School mu kikubye baba then Nombe Secondary School abaherero kamuheraho. So tuna mtera karuri immediate resmi yitu noti ibiri note mwenda noti ina mwenda tera hatati ojota aba bachikoraje imwe stegerize esmite ya screen yawe tera otugambire iwo mashomeraga ojangu neriha eryachikoraje ecyakubasa kura ncakwika hanjoka hatati Buguri Secondary School yatwece shongoro Immaculate Heart yatwereza poem Kigaragara Vocational yatwa poem then Kayikorongo Seed School yatwece shongoro kandi Nombe Secondary School na yatwa poem. Hello twakwachira hello Okay, network esoko mtalibaniza garuka motere enambere ya screen yao 0200 mwenda 0 ina mwenda usoluka notsobororo muri yabo isomero ki kandi area kukora obutuli omu mulimo ogwo kulinda bibango mu yanga. Big hello twakwachira hello Hello. Twakwachira sebo rirota Ndire kurunje murire mita. turireje amazina eyuwatera na nishomere rya korra umuryechi. Twakwachira sebo rirota amazina eyuwatera na nishomere rya korra. Twatine Buguri Secondary School ya Cheche Shongoro Immaculate Heart ya Tapoyemu Kigaragara Vocational ya Tapoyemu Kayikorongo Seed School. Hello hochirahanga. Hello twakwachira sebo nanye nabachira amazina yiwaterana nishomere rya korraje. Amazina ndi konirwe nayobore Owanombe. Yes. Yayisomwe ngenda na Immaculate Heart. Immaculate Heart. Yes. Wow, thank you very much.
Esimini wali ha screen tera tubase kure twagaruza ubuhangwa tuburinde tugaruko mu buteka. Atwakureka volume ya TV set ya automatically mbiza kututeganusa. Hello? Hello? Yes, twakwakira amazina y'Iwaterana n'ishomero rya Koraje. Ati Frederick Teresa na Terashe mu masheruka. Yes. Kigaragara yanshemeza. Kigaragara yakora. Yankora kigaragara. Oh, yes, ibire je wishemwe ibyo buhangwa wabirinda. Gumisa muri yo note terra note ibiri note mwenda noti ina mwenda. Hello. Hello. Nakwakira sebo. Ego. Ishomero rya kora ni amazina wanjye tamwe twa Edward Kurgawezu. Immaculate Heart ya rabaho. Immaculate Heart. We baraba hweju baturamukize and thank you for contributing towards this cause. Hello. Noti ibiri noti mwenda noti ina mwenda ntwetenga amazimo kutuhangana uko ntwenda kurinde byo buhangwa omukunda kandi twihira hamutima. Hello. Jawab hurra ya volume ya TV set yawe iza kuteta garangata. Naro sarte. Sebo. Wena Kasangaki ne program. Yabare kubaho mazima no kutureba. Naguna nati maro ugato bwira kamwe virukiga. Yes. Wewe bare kwe nanka kutaho ibyo buhangwa kubege nako nikimwa bwo kwegese ibyo buhangwa. Buzima. Nigeso murebyo naryo no butumwa bukuru. Indeed. Konka kikorongo nyawe yankorera. Kikorongo. Kwa yagira ngo imfura twaturi ibyo buhangwa negwera umubwire. Indeed. Ngiye mbe bari mu ntonga. Bare kurikiriza. Kikorongo Seed School. Turiyo twakira amasimu gitu. Hello. Hello. Twakwakira nyabo. Nabakira nyakikorongo ni yankora. Kikorongo. Yes. Yabare dia we bare futera karuru kawe, you have contributed a lot. Okay. Turyo mukurinde byo buhangwa turukoresa amashomero gitu na mnongo musinjo gwo muto kubasa kura barukumanya estine kukora konka nito bariyo mbataburamo. Hello. Sebo twakwakira ha? Nashoborwa kubahura. Amazina y'Iwaterana nabo abo washajika. Amazina ni yama kuri spaso ku rugo mutabona hito yambara. Yes. Akaruru wakaterra bahi. Garagara yenkora. Wanji? Garagara yenkora. Chigaragara. Okay, thank you very much. Siba je abanyamara batatu. Okay. Chigaragara vocational secondary school. Tutereniwe utugambere abo wa supportinga omunshongeje kurinda ebyo buhangwa amashomera agagatire mu time gatamu kuteka basa kongera kushajika. Hello. Orirota amazina na nabo waterra karuru. Amazina ni namba kwa mtabite ya. Yes. Immaculate Heart. Yabaresebo okutera karuru kabone chukuru munonga ahabwe nshongeji. Edachika nindazaba 15 twenda yabandi nkababiri bashatu aho tubase kuhendela. Hello. Wanji. Tarido rirota. Ndireje sebo ayiwa mazina na yiwaterra na nabo waterra karuru. Mutawe byaji nakerera zana. Wazana twakwakira. Nani nabakira. Alukangira kahereza bakigaragara. Kigaragara. Yabare mno. Okay, baturebera bazana kigaragara vocational.
Twenda yo muntu omwe tukabasa kuhendera karura. Ja 0200. Hello. 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 Nyabo twakwakira. Miriam. Tuliaho twakwakira amazina kandi wateroha. Amazina natuha penyo Shema. Akaruru wakatera. Okay. Abare mnongo wa Shema. Kanko karuru kitu. Kamhero. Akamhero. Mwebale abatera obururu inywena kandi okurana busagika amasomero ago akandi okura twalinda ebyo buhangu akaire kali nga tutwara akande ntekwa gambe byarugamo wishemo reka tubanze twashoborere byarugamo sima abatezi ba karuru mwebale mnonga batera karuru yes biguri secondary school tihayo karuru ahabwa program eji beitu aba Immaculate Heart aba poem bihayo bururu buna kandi abakigaragara vocational secondary school aba poem bihayo bururu bushatu then Kaikorongo Seed School we thank you very much bihayo obururu bubiri kandi Nombe secondary school na yabwa program eji tihayo akaruru so nzagumza mutero bururobu then tuje tuburundane tubare hamwe then tuyemo abasinga tubarangirire program yo mushonji nimuzakora mutera akaruraka program yo muneneserezo nimuzakora mutera akaruraka ngwenu nkabe nishaba ngo ogumize noreba utera akaruru tuyemo abasinga kandi base kubakwasa echembo chabo thank you very much for voting bisisi no amaze kuragaramo ensonga za karuru nzimutabura nzimutwara ko bimuno ari reja gumaho akandi abonde sokota kamuzenyi bakankara kana akorga muki mukaruruka RC1 bintu bya karuru kandi ngona wakamuhiremo so da hata muhemu twaza omukahumuro banywani banje tugaruka na bisensino taga program ya Sisiimuka akashanshara chekamuza ibisinsino nakakushibwaho Chenda ngonywe kabiriti wamara kunywa kabiriti nuburira waba kurungi amagara gona waba kabiriti mulabalafu bitusi muza mulabalafu evi onazatite wanyagala kunekao tukiriza je wasubiza ntolino kubao abeka wangamba njabalaba abate notalwao abo wontu setovao simye munange wewao nguzabo webibyo tosayo eno lavu yakubao chiwete enecho chiwete empeto lugalero nyumite echo chiwete tegete chiwanjagalo malirite echo chiwete obalumye obugalo obukutunde echo chiwete mulabalafu bikola lumuza mulabalafu bikola mulabalafu bikola lumuza mulabalafu bikola
wewe hivi umwana babururu umwana wewe tukaba kumururu mushaje wewe tukaba kubyamba no shaka bakaje bari ibi ndi bishisho na kiriba nyikandi abantu bari kumururu no kuna wanyango nyange wankuno kunde yowe ateka ko ari kwagira uyu twuke kiniki abantu bakubyama baratuburura abantu bakushesha mwinuke kiniki mukamo aro mukaji bantomire nemugororo inchikobudika wagira tibishishu nakura kutomere atikoka kandi tiwanjari kwashije kuza nte rero bakaji abo bashwirwa basha beshimbire yamawe tibakubyama ari munaro aho mukaje yemera kadati ato mwami wanje mu muhakaruru ato mwami wanje namanya gukora ato mwami wanje namanya mirimo yibuye takumakaje aya konka bururu bushaza abantu banamwe ninga TikTok amuntu nakora TikTok dutkunke kiriki uburu bwaza kushaza abantu arabashajiremu arabakoza kweshemba arene baryo ko baterebe hango baterebe ina bakugambe bataka koraga atubu nza kumanyira akabokusi kore wakwezire je akabokusi kakura muri kore wakwezire kubipyeka naona yatomasha yarite yamara kuntere ngana na mutoro ngubishishiro ngukatikata isiti kazitamo kubaje unabempika ngubishishimo mpaka ruru ngubishishino warije Ntumu mpaka ruru bakuru muri yo guturiwo tiribanye tabishishuro ngeshembere gweshembera karukati ndakate mani yeshi wanu ngubishishino warire konkensi yetu bana etinyaje tikateka mita jango wawe tiwawe ekije chagoza cyawushenya yes twina bakabiriti ako kumya karundi munonga konga mwana murundo bururu nabeshenje ati nkari chempenampa anagano omusheje atomera mugenzi we yes wabona nakaruka rondeje kungamunya kakunywa koko cyakabiriti kaho no mushonje buri duka buri babakati buri wata utomera kabitari mwe birabo mwana muronda karuko utomera kabitire ko yo stress yes wabona nakaruka kabiriti manya ngo nokutwara umwana metro putani bwana gweste etwa tero chenje na mutima na biroko na gaye wacha wata etwa tkwajira chitawa Ani mubisigwa njuki asali yakamula kukatunda kali namubaso kakati papa bichi yakumula mutima nange katiseka kuuseko abali basamana bomba kanze ndaba balogo bulogo nabatanza batutanza balabete twakola musango eno lafu wajirunga kachi sichamanyo walitalukunzani omukwano bwekutole ya bichi yokubera nange shitagani chiwede embetolukale lunyumite chiwede wanjagala omaliride chiwede nabalogo bafulude mulabalafu bikola luuza mulabalafu bikola mulabalafu bikola ekyo kimaze gano masanyalaze abantu bobalaze kiwedde mutima kyokukoza okumaze era kangukuwadde pesa lyabalema olingize lwesitimata unina nkakasa kino kyonkoza nsije mukabada You've done me better lavu yenkeketa kyokoza kimponyeza
akashanshalo kye kamuzayi bisensino kabanika kwichubwaho ichenda ngonywe kabiriti wamara kunywa kabiriti nuhurira waba kurungi amagara gona waba kabiriti. Sisiimuka yabaniye kushyibwaho oyagala red rush wakuwe ulira boosti ulira funa boosti with the refreshing taste of Sting live switched on. Swift Initiatives Limited baturetera omwereko gw'ebyobucuruzi n'oburambuzi ebirabo na mushanju byo kwa mukaga okwisibira mukaga byo kwa mushanju omwaka ogu omukyeka Rika Muchuzi Mix kwe kuddibwa mukwa buli mufumbi na afaire obulamu bw'abantu be wenvazo n'emmere akawoowo n'obuwomi obw'enjawulo. Rika Muchuzi Mix asangibwa maduuka gonna